uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiqale ngokubingelela abazali bami, ngibingelele-ke nabazalwane basekhaya labafundi egameni likaJesu. So, sacela-ke ukuthula i-reports ubaba sinike yona-ke eMlazi. So, i-reports ubaba sinike yona eMlazi tholakala lapha kuLeviticus 23 uverse 23 kuya ku-24, okuyimikhosi yamacilongo. So siyathola ukuthi imikhosi yamacilongo yeminye imikhosi abantwana baka-Israyeli ababeyigcina. Isizathu sokuthi bayigcine le mikhosi yonke le mikhosi eminye nayo imikhosi yamacilongo ukuthi kwakuyisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wabenzelani ezweni lokugqila eGibhithe. So lo mkhosi-ke babewugcina ngelanga lokuqala enyangeni yesikhombisa. So unfortunately-ke bona ikhalenda yabo babengasebenzisi le khalenda thina siyisebenzisayo kulesi sikhathi samanje, ngoba thina sisebenzisa ikhalenda yamaRoma, kodwa-ke bona babesebenzisa i-Jewish calendar. So kunzima-ke ukuthola exactly inyanga ukuthi kahle kahle iyiphi inyanga ababeyi-celebrate ngalo le feast. So ngalelo langa-ke uNkulunkulu wabayala ukuthi-ke kube isabatha abaphumule, bengenzi lutho, bengenzi imisebenzi. Ukukhala kwamacilongo-ke kwakuyi-announcement. Kwakumele bashaye icilongo ngalelo langa. And lelo cilongo kwakuyi-announcement ukuthi-ke umkhosi-ke manje usuyaqala. Wonke umuntu makwenziwe i-holy convocation, makuhlanganwe. Kodwa-ke izinto okwakumele zenziwe ngalelo langa lelo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wabayala ukuthi bangenzi lutho, kwakumele bashise, benze imihlatshelo yokushiswa. So sikutholaphi-ke lokho? Sikuthola kuNumeri 29 qala kuverse 1 kuya ku-6 ukuthi kahle kahle yiphi leyo mhlatshelo uNkulunkulu wabayala ukuthi bayenze. Uverse 2 ufundeka kanje: niyakunikela ngomnikelo wokushiswa ube yiphunga elimnandi kuJehova, induna nenqama nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinomnyaka munye ezingenasici, kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exove namafutha, okweshumi okuthathu ngenkunzi, nokweshumi okubili ngenqama, nokweshumi naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa, nempongo ibe yinye, ibe ngumnikelo wesono, ukunenezela ukubuyisana. So yiyo-ke imihlatshelo leyo ababeyenzela uNkulunkulu ngalelo langa lelo. Kodwa-ke sithole ukuthi ayikagcwaliswa. Ivesi-ke esisekela ngalo ukuthi-ke le mikhosi lena ayikagcwaliswa kwi-New Testament. uMateyu, masifunda uMateyu chapter 24 uverse 31, lapho ufundeka khona kanje: iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawuleni omunye wezulu kuze kube komunye. So siyathola-ke la ukuthi leli cilongo lizobe likhala ibandla selihlwithiwe emhlabeni la ezulwini. Ibandla-ke liyohlala u7 years ezulwini, bese-ke kukhala icilongo. So
ukufezeka kwemikhosi wamacilongo uyofezeka ngalolo suku lolo lokubuya kweJesu, which is the second coming of Jesus Christ. So kuyokhala icilongo, siye noJesu siyophuca usathane umbuso womhlaba, bese-ke imillennium iba established kanjalo. So yilo-ke isabatha lethu-ke lelo. Isabatha lethu liya kuba imillennium. So ukuyirepha kahle-ke bangcwele, imikhosi yamacilongo ngeke akafezeki ngokwe-New Testament. Iyofezeka ngemillennium la siyobe siphila khona 1000 years emhlabeni. Sesibusa kanye noJesu. Sesingamakhosi amancane kukhona inkosi enkulu. Amen. Ingoma evele yavuka-ke bazalwane sidikida lo mkhosi nalo-ke vuthela ngicilongo ninaba dubacilongo awicilongo lezwi lakhe malihlo koni awuthelani awuthela nicilongo awunina bantu bayo awicilongo lezwi lakhe alihlo konyise. Hallelujah.